Uma kuthiwa icala livula ingubo lingene, into exabanisa abantu into encane nje. Hhayi akusimanga lawo. Le nto uzoyibona manje ngoDisemba njengoba kumenywana kumnandi. Kuthi ubuye uzodlela ukhisimusi ekhaya. Buya sizovala unyaka ndawonye ngeyi-31 sose nje hawu singumndeni. Mzala waye uthanda kuba snacks. Ufike-ke nawe seningumndeni-ke senenze ama-t-shirt afanayo anesithakazelo la ngemumva. Hhayi kumnandi kube njeya. Kuzathi kungaba bo-9-10 ebusuku kuba noyedwa nje avela athi wena Sipho, wena bhuti Sipho wabulala ubaba. Sebula lo tshwala. Hhayi naye uSipho uzothi ngoba le ndaba yakhulunywa ngatshelwa ukuthi hhayi no angeke iphinde ivuke. Mina ubaba zange ngimbulala, ihlangothi lami sengile ngalichaza wonke umuntu wavisisa. Uzawuliwa kuliwe-ke lapho. Omunye angaze alimale nokulimala kanje kungasakhulumiswana. Afike lapho ahlala khona loyo afake iy'tatus ezibuhlungu ukuthi umndeni amamenemene abantu abangathembekile. Avuke ekuseni ashise lesikibha esinesithakazelo. Hhayi soyayisola nokuyisola ukuthi bekayelani kuleyo family gathering. Kanti futhi nangapha kule genge encane esakhula lababizana ngabokhazi bastorene ngabokhazi lapha ku-WhatsApp. Hhayi ithi ngaphuza le genge esakhula enabo 16, 17, 18 ayivumelekile-ke nokuthi iphuze kodwa ibuxuva kunjalo. Hhayi uzathi angadakwa omunye wabo athi kungani singayi kule thaveni yalapha. Kuthiwa hhayi bo sekulate lakhaya ku-right si-safe. Kusho lo ngathi ubhadlile lo ngathi ukhulile. Hhayi mana siqhubekeni nokuphuza la ndlini ku-safe asingaphumini. Hhayi uzabacinela loyo one uvamise kubuya eGoli futhi. Kuvamise ukuba ngile cousin ezenza uclever ebuya eGoli ethi nina nibazi ubumnandi. Iphathi i-family gathering lapho kunobumnandi khona ejardini. Leyo mcimbi loyo kumele uyocedelelwa ethaveni noma epub. EGoli senza njalo. Hhayi besasho njalo vele lezi zasemakhaya bese bayathamba. Athi eGoli senza njalo wonke umcimbi kuyaziwa ikhaya nekhaya kuyaziwa ukuthi umcimbi noma i-aftertares kumele iyophelela ethaveni noma epub asambeni. Hhayi bazabe sebamlandela akufikwa epub bazawuchubeka babuhluve. Kube khona onyathela omunye wabo. Athi nje angamnyathela umuntu wokuhamba athi hey la kusebanginyathele. Hawu loyo mndeni-ke labo bokhazi sebayolwa kuphuma ama-okaphu kushawa amabhodlela phasi kugwazwane. Imosheke into ecale kahle ekhaya ungazi ukuthi bebayelani ethaveni bangayi kolala.